روج باش hevalên hêja temeşevanên bi rûmet ser ekranên Arwar TV ne bernameya rojev. Îro bi taybetî ez dixwazim hineke li ser rewşa Herêma Kurdistanê bisekirim. Herêma Başûrê Kurdistanê. Di demê borî da jî kesên ku Arwar TV dişopînin dizanin li ser rewşa Herêma Başûrê Kurdistanê me çend bername çêkirin. Bi kesên ku li wê derê jiyan dikin re me axifî. Lêbelê rewşa Herêma Kurdistanê meriv nikarin yek carekî da analîz bikin, binirxînin. Her carê em ê hin beşan binirxînin. Ji ber çi? Ji ber ku li Herêma Başûrê Kurdistanê mixabin çawa ku li hemû herêmên Kurdistanê nakokî hene, li wê derê jî nakokî hene. Tilya pir hêzan çawa her beşên Kurdistanê hene, li Başûrê Kurdistanê jî mixabin çêdibin. Ji ber vê yekê jî rewşa parî û ya îsal carna nabe yek. Her sal guhertin têda çêdibin. Li Herêma Başûrê Kurdistanê van rojên derbasbûyî de hilbijartinek çêbû. Bêguman li her derê hilbijartinên ku çêdibin bixwara hin guhertina jî tînin. û dîsa di derbarê rewşa aborî ya Herêma Başûrê Kurdistanê de jî pir tiştên gotin, pir dêrî xwedî jî tên kirin. Ji ber vê yekê bi taybetî ez dixwazim îro bi kekê Zagros Berwarî re ku bixwe li wê derê jiyan dike, rewşa Herêma Başûrê Kurdistanê baş dizane, dişopîne, li wê derê jî jiyan dike. Pêra vê mijarê hinekê em weke sohbetek bi hev re binirxînin. Kekê Zagros tu bi xêr hatî. Spas êvar baş. Li Kurdistanê em li dervane hema nîzîkî herhalde 4000 kilometre em jî hev dûr in. Lêbelê dilê me tim li Kurdistanê ye. Kekê Zagros tu bixwe hal kê derî? Wala niha em li Dihokê jiyan dikîn. Dihoka rengîn. Dihoka rengîn. Rewşa Dihokê ya hewayê niha çawa ye? Germ e, sar e, zivistan e? Rewşa hewayê xwe niha em çên bêjî werzî navbeyna payîz û zivistanê da ye. Hêj gelek karmane ketiye lê dîsa jî hindek dema em agirî vê dixîn. Em sopa hel dikîn. Henar hene henar. O hinarê vira hene û gundekî tenişta gundê me ye. Jê radbên Hirûrê hinarê wan fehî û ameka xweş tê de ye. û tenişta zaxo jî de ermişkê heye. Niha li ser cada heke tu biçî ew ê hinara difirotin tişkê rabêjî bila hinarê Sûriyê bin dêvê eve hinarê Ermişkê ne. Da bikir. Kekê Zagros tu zanî hinar weke mêweyeke Kurdistanê ye. Yani dayîka hinarê weke coğrafya, weke welat Kurdistanê. Yani ez dema di mektebê da bûm, di Avrupayê mixwend. Di ansiklopediya coğrafyayê de ji bo ku herêma bidin naskirin, di kîjan herêmê çi çê dibe wêneyê wî jî hebû, wêneyê hinarê li ser Kurdistanê bû, li binî jî nivîsandibû Kurdistan. Yani hinar weke mêwa Kurdistanê ye. Wate em bêjin ya fêrkiyê Kurdistanê. Belê. Min li etegê yani nêzîkê Gabarê jî min bixwe jî çend darê hinarê xweş dîtibû. Lêbelê ber bi zivistanê bû, ber bi serê salê bû, serê dara da kêm hebûn. Tek tûk wisa mabûn. Me bi kevira anî xwar. Yani hinara Kurdistanê li Kurdistanê me xwar. Nûşî canê we be. Xwe niha deşta Şaredûr Helepçe bereka navdar hinarê û sala derbû jî Kurdistanê nêzî ez bawerim çi tûn wan hinara hatine birêkirin bû welat Erebî û ez bawer dikim hindek jî bû welatên Ewropî birêkirin wek
پارنکا کردستانی آنجی کردستانی بوان دبره ها کد بازار ولات عربی اسکندناوی و اروپا جین دولاتا راست تایبەت مندیا خواهی و همشین بیجین خواسته که ملتی باشی هنده هیا کو هندک دوشاف آوی بیچید کن یک متفاری دوشاف خوشاف وقت دوشاف هم دی بیجین دمتی وکی دمتی چید بید بله لی دما زلاته چید کن زلاته کن تاموی پرخوش یا حناری یا هنات بله بله از لوی دریجی دکرم مارکت دا از دکرم به سالاته پرخوشه راسته و جال فارنگی ها بید بکار آنین المالات بکار آنین دوی ویستیا کار روزانه یا گل فارنا از وک سوسا سالاته بکارتین راستش بل برات او ناول سره بله یکی زاروس نها ام وها دست پی بکن پشتی هلبجارتنین کو چند روز بری لکردستان چه بو شونده تو وکه چاودره که سیاسی و هر وها چاودره که لشکری روشا نها یا لحریم کردستان چواد بینی پشتی هلبجارتنین کو چه بون شونده و هرتنه که ناوبره دما بوری و نها دا هدی چه دبه نا والا یا راست پیش بی جفای هر 4 سال جاره که دیف گره یافتای پارلمنت و کردستان بی هل بجاتن هاتمان کردن لیمه خواهد وقتی خانه هاتن کردن سال 6 ماه 11 2022 هاتمان کردن لی نه هاتن کردن سدم آویجی که او بی لکتر سیستمی برنی لحف نکرد پارتی و آلیا یک دگو امی یک بازنهی بگین آلیا جی دگو بلا به چند بازنهی ویجا دمی سر وچو مقابن از پرساهای که هشت دادگه ها بلند فیدرالی عراق جی اوان جی هنده بریار دان ند بر جواندی ها حریمی دا جوانا پارلمنتو هلوشان انجمن باجیران هلوشاندن حکمت جمعان که رحمت کار بری کرد گلک سال هاتن هلوشاندنی ایجا باش بی دلیل چی بی جارک دو چار سروکاتی حریما کردستانی امبیجین جوان دم دیار کرد و هلوشاتن بین کرن دی سابه زمین پاش نبی جارک لبیستی مها 6 یا 8 سال انداویجی بیستی مها 10 اکتوبری کار بازنوی و ایتمیوی یه بریوابنی تشتکی نو بوش بو حریمی کت حریمی بیتین ایراقی او دو جار او سیستم یا بریوابرن عندك تبيني سرحد آراست دیسا آلیت ولات الدور بر همشین بیجینوان باشی خواهیه ناوی بابتی دا هر آلیا که تخواست اوید او نیزیوان جهوان پتری هفت پارلمنت وی هیز دوان بون مونه بون یعنی به تایبتی herhalde İran و Türkiye ne? ایران هده همشین بیجین او هر دو ولات تخواستن هریگه بون اینا که افکتین و 11 پارلمنت و هبین یه مجرات بود کم نتوه 5 بو ترکمانا 5 بو کریستیان یک جیش بو ارمن نتوه ارمن وراد جین او جی ملت قدیم انگل کرداد جین بلکه چه ترکمان قدیم نبین جی پرانیامان کردن خواهد ترکمان دیدن ناف کرن لیدی ساجیم امریزی الوان ملت آب گرین دستور دیمجی ریزی ولی دستور نیا بس او یاسای تاین ریز دید گرن یه جواکی سیاسی او جا او هر 11 پارلمانتار جی هاتن هلوشاندن بغداد بیجد او جی یاسایی نینن جارا دوا دیسا چون بغداد آخر باج بو 5 جی راهیلان لی کرن 111 پارلمنت بوا 100 هیلان و حریمی تبی جوانا جی 5 اوان کمنه توا دوش بو کریستیان یک جیش بو کریستیان بس دینه تا ارمن یک
دژ بو ترکمانا ویجال فرا الهفکرنا وی چواچی بی دو حبشوان ایک بو کریستیان ایک بو ترکمان دان خلق گلی مج بازنا سلیمانی و دو جی بو بازنا هولی ری یک بو بازنا دهوکی هیلا هاد هین آلی دا gelek danışandın hatın kirini dibin mafed van netawa hatna peşel kirini le disajî şêweyekî demokratîk hel bizatin jêr çavdêriya gelek welata netewêt yekbûy çavdêrê hundirî çavdêrê welatê erebî yê rojname van dehan anjî sedan kes hezaran kes bir prosesê da beşdarî kir me xwe jî beşdarî di vî alî da wek çavdêr jî kir kema propagandê ya rast şêwekî baş derbas bî çi alî hevçûnê wesa çêne bû ev de lîvek jî dezdanê an jî aliyekî tindok bêne helweşan biryarek Yani meriv dikarin bêjin mijî şopan meriv dikarin bêjin hilbijartin li Herêma Başûrê Kurdistanê ji Tirkiyeyê baştir derbas bûn. Daha demokratik derbas dibin. Belê li Tirkiye em dibînin gelek bûyerê dijwar çê bi însan tên kuştin. Em dibînin banka tên selandin, em dibînin di pantên xewitandin. Lêl vêra baş bû yezdanê gilovan karî hosa neçêbî, awakî demokratîk rêvebûn. Jîngeha me Tek Ahmed, partiyê siyasî jî sîstemê wan jê gudane. Jîngeh piranî girêdayî meselê û eşaîrî jî da heye û jîngeh çend tebeqat çend kîlêja pê kir. Cavê ev taybetmendiyê pê jî berçavkên wergirtin. Bêje em giringgavê çi dabî herêm ew lêwarê çû ku herêm hema bê tevkandin herçende destûra Iraqê hatiye ku Iraq ji dune tewakûm here û Iraq komareka demokratîka fîderal Herêma Kurdistanê sê hene wêra ew dikarin hikûmeta xwe hebin, hikûmeta xwe hebin, encîmatê di bajêr re hebin, şaredarî hebin û ji bo wan jî hilbijartin bên kirin. Lê dîsa wextê ev saziyê deriyê wan girtin taybetî bû ew qurbanî dayîn Ehmed wî warî da şay jandî şehîd da ev di nafê xwe de rastî êşiyan. Ev herême heye berê çet Kurda din jî li viraya Kurdistanê em dibînin berew warê gorekê dibin û eva he hedê hat gelek cara me ev destê derekî dane Iraq jî dixwaze herême nemînit gelek kart dijî vira kartinan vira ev berteng dike hata dûpêkirinê aliyê ya ji ber hindê giringiya ev hilbijartina hatine kirinê ji bo lêwarê baş herêma me dîsa notu dua me got hilbijar gelek girîn bî welatî yekem prosesî gelê me nav da hilbijartine jî wî alî da giringiyeka gelek meze hebî çunku herêma me dîsa ve zivrand ve sazîbûnê. îro hat hilbijartinê sed kes diçin parlamentûyê şêwekî demokratîk û hemû netewe îştî da cêxwet girin rê li hemû partiya hat vekirin nêzî 20 partî û du hevpeyman jî çêbîn têda hevpeymana Herêma Kurdistan û hevpeymana Niştimaniya Kurdistanê ku herek ji sê partiya bî çendîn part û alî û tevgerên netewê dî jî bi şêwekî dirist propaganda xwe kir. Niha di parlamentoda çend partî parlamenterî xwe hene? Em çêbin 10-12 partî heye. Yani 20 partî tev li hilbijartina bûn.
بله تبلی هل بجارتنا بین پارتی و لیسته هم دی بیجین بله بجدار بین لی نکاریان وکو پیدی دنگا بینه بشن پارلمان بله ام پارتیا کمونیست ندرخت پارتیا پاریزگهان ندرخت پارتیا زحمت کش هست ندرخت بون میناک بله چندین پارتی آنها ندرخت نیت آشوری بریتانیا سری خواه و بجدار بین بس اوید وقت پارتی گلک جوان دنگ ندرخت زاوا اسلامی ها کردستان ایسا بزاوا رابطه اسلامی اوان دنگ ندرخت اوید دنگ درخستین دنگ خزیده کری یکتر خودک کردستانی سی هونه برن پارلمان ودناوا هم رنگ تک ناوا آن دا جه خواهی دا ایزدیه دنگ خواهی دا چو یا سیستم چه را بیشت صده دویست جنیبت بله صده جبوانا او دویست بشنه پارلمان 2018 این پارتی آدم 540,000 وی دمی 5 کرسی وان هست یک بازنه بله او جمعه 4 بازنه چی بی و هستن نیزی 900 انسان خدا پده که تاجی دیهونه کرسی بی پشتوان را یعنی که کردستان 23 کرسی بی تفگر نو 10 کرسی برن تفگرا بران برای ناشرا افا سلوکاتی هاوید کرد همچین بین یک وان چی بی او دین سلیم آن تفگر دید نو اوید نو ایت ام بین نید آلیه ایست تکولری اهلی و کاریگری خواهد لی آلیه پارتیا یک کردستانی 5 کرسی برای 7 کرسی حالا برای ایجاد کردن 3 کرسی بودوان همچین بیجین پارتیت میان رو پارتیت محافظ کار الگل دموکراتیک اوان دنگی پذیده کرده اوید آلیه دنگوان هندک کرد علی ما کردستانی هندک وقتا برای گل دنگی تلوکاتی آوید کرد شخواه پیش و اوینی وایه نکی یکتین شمانی کردستان بله اشیا peki Zarus دو کرسی برای جید گوت احمد aha مدگوت تفگره الجير سيبر من جلالي بيت دهات ناكرني كاريزما اكتيكر بي لدماش بر سيبر من جلالي دور كتين من دقو پیش بینی و دنگی وان هندگ بنو دنگا گله ناوه بس گلک برادرا دقو نف دیدن ساته باشی دیدن آمد درست درکت برسی برا ناوی مام جلالی غیرتی خوربین آبوریاوان همی لشکر همی برسی برویسی بری دور کتن ایدی نکاریان وکو پیدی رول خود گرن هنشیان دو کرسیت پارلمانتی بودن. ابدی آوای افسد هاتن بلاف کرنی سر پارتی bes والیا. لی ji dema borî cudatir ji dema borî cudatir yekê yekîtî dengê xwe zêde kir هل زنگ خوازیده کرد و کرسی خوازی زیده کردن. belê اجتماع نه. لی دی ساجی نهاتوی آستی که هر جار دما نطق دنیا 49 صده بوام بی دنجویا که صده بوفدی که بی ویدمی نه هاته آستی که ویدمی چونکو 4 جارایه نه که جدابون تیدا چی بیان و مینا که تفگره گوران جدابی تفگره کادی هات که کرنی تلوکاتی دکتر برهم سال حجی جدابی هجی پاشماوی توی مانه
ام کاری بیجی نفشه نو جهوید گره برای گل جه جدا بیه گلک آلی سر پشوی جدا بین حاصلت تبینات ریزت تدکی بونه بی آلی دا یعنی که راست هزاوی تیوی یعنی نهات یا اصل خواهی سالا لوتو پینجی حتی 2005 Peki, keke zaros piştî van hilbijartina yani hinekî em bêjin ewa parlamentoyê jî guherî arîtmetiya parlamentoyê guherî yani tu weke çavdîreke siyasî tu dibînî ku demê pêş te guhertineke hinekî daha baştir daha ber bi rêzgirtina demokrasiyê û mafê mirova li herêmê çêbibe. Piştî van hilbijartina. بله از پیشبینی هم دیدی که و پشتیبان هم بجارتنا پیدویا حریم کردستان کوی هیا کوی کی هیا و زیادتر دموکرات بکند آلیه مافی مروفا دا پینگاوید باشتر بین باویدن چونکه او دوین وی جاری هم نقشه و کارنامه هر دو پارتی سرکیش بین اموی دستورک بو حریمی بچیدن و همو مافیا بین بجه کردنی و عمل کنه دستوری تبدیل کردیم دست دیوی باوریتت ملت جواکی کو پیجویه آلیه مافی مرویجی و آلیه دموکراتیک زیادتر انگاف بین آبیتنی از جی پیش بینی کم کد وی آلی دا اف خولا پرلمانی یا ششان دی از چیوی قرص در وی چندی و پیجویه جی پیشی که دنیا همو برای پیش ودشت دور پشتی منابت هم راگهاندنا والله که خواهو بحث دیمقراطی و مافی ملاوا بکنو و دیکتاتراکی دا امی کاری نکی نه اپریمه ادوی هندیه و از با دیوی جاری پرلمنت سواری دا گاوید باش با بله وکی تجی دسته که بس کرد دما هلبجارتنا دا هزین در و به تایبتی وکه ایران و ترکیه خواستن تلیا خواه بکن نوا هلبجارتنا و انجام هلبجارتنا انجیل لگوری برجواندی وان در که بحوله تو چوا دبینی یعنی روز پیشمده سال پیشمده و باندورا ایرانی و ترکیه کم ببه راستی اولتر پارتی آلیت کردی میده بندی اف پارتی آلیت کردی یک بوتاریا خواه بکن یک و هزید خانید هف ببین از بارت کم او دی دستی اون بیته خود کرنیش ناوا کاربارین هریمید پرلمنت و حکومت او خواستانا بینو که او دی بشکا خواهی داد بکن اول مینتن سر یک ریزیا پارتی آلیت کردی اگر هندی زیادتر پارتی آلیت کردی یک حزبن او آرمان جوان ولات دور بر آرمان جوان نایدم پکی تو یعنی تو چوا دبینی او داخواز هیا جهزین ماین باشور او داخواز هیا که باندورا ایرانی و یا ترکیه کم بکن مثلا هنه کنه دبیجن به تایبتی یکیتی ناخواز باندورا ایرانی کم ببه و پارتی جی ناخواز باندورا ترکیه کم ببه یعنی افراسته والله از شبیم از یا راست وکو خواسته کاوان از وصانا بینم لی هندک بابت آبوری هنه الویس نوری بونمونه دسی دروازه درگه ابراهیم خلیل سرزیر آلی دی های آبوری و آوارد آبوری دا دوست هندک ام بیجین جبر هنگی پیچه که توادیا خواه کیم کن ریاکسون خواه کیم کن نه دجوار بن مثل اول بابتک آبوریه اما او جیو یعنی که جیو آلی پی آوایه و سر سنوری توانه هنک برجواندی جیرانتیه دراتیاتیه بینن اکه همه وقت خواسته که اول بخوازن اف هر دو آلیه از نلوی باوریه مکو اول خواسته که آوان بدلی آلیت آبوری برجواندی توان خوازن مثلا بریکرنا پترولیه
gelek kala ji Tirkiyê tên hawirdekirin bû Herêma Kurdistanê Îranê tên eva he kefte çarçovê berjewendiya dayê aborî û ez bakim Kurdê hemû parça jî vê çendê rezament bin berçav dibînin dixwazin ku bila têkiliya aborî hebin lê ev ê dî wek xwestek باور ناکم و هر دو پارتی گل هندی نینن ولو انا نوینه wan bes بله اجی هیویدارم yani ew xwestek hindik hebe jî dibe tunebe ji ber çi min got yekekê zaros mesela li Avrupayê tu zanî sermayeyekî me Kurda mezin heye yani bi milyona Kurd li Awropa jiyan dikin di demên borî de sala borî sala berê wî min bixwe jî hewl da ku hin karmendên me bi taybetî yê li Awropayê kar dikin bikarbin biçin li Herêma Kurdistanê jî karxebatekî bimeşînin û ji wan hinekê hatin çend roja çend hefta meha mal vegeriyan kareke nekirin çima em dibêjin dibêjin li wê derê bandora Îranê heye bandora Tirkiye heye em li wê derê nikarin kar bikin ev weke rexneyekê ez bi taybetî dixwazim bînim ziman hêvîdarım rayedarê me yê Herêma Başûrê Kurdistanê jî vê bigirin dîqetê da ku Herêma Başûrê Kurdistanê tenê ji bo Kurdên Başûr nebin ji bo hemû Kurda vekirî be yani di dünyayê da îro aniha dema behsa Kurdistanê dikin em tenê dikarin Herêma Başûrê Kurdistanê weke Kurdistan nîşan bikin yani em nikarin bêjin Bakurê Kurdistanê herêmeke Kurdaye, Rojhilatê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê, hêdî Rojava belkî dibe weke başûr. Lê belê herêma ku lê rêveberiya Kurda heye tenê Başûrê Kurdistanê ye ji ber vê yekê jî her Kurdê welatparêz, her Kurdê dilxez dixwaze li ser wê axê rêveberiyeke azad hebe û rê ji hemû Kurdan ra vekirî be. Pirsyareke din kekî zarû rewşa aborî sala par li herêmê pir xirab bû qasê dihate gotin hineke em bêjin rayedarên peşmerga bixwe jî nikaribûn meşî xwe bigirin ew tişt gelo rast e û niha rewşa aborî çawa ye بله راست و پیش نه ل 2023 هم زانیم ل دادگاه فرانسا مافی پترول فروتنش دست حریم درس است خسته دست حکومت آناوندی عراق وی دمی ادی پترول نهات فروتن الحریمی و حکومت حریم نکاریا دوت جوی پرید بینه و بده معاشا گوتنا خوشبیر نکه پیشا جارد جوی دوام بکه نها yani petrola Herêma Kurdistanê ji alî Kurda ve nayê firotin نه جنای فروتن لی جوی یاسا کارداناندن بله او پترول دما دزدانی سر حکومت حریم پیشویجی قیران اکتدابی قیران آبوری و تایبتی دما داعش هاتی افناوند پترول هات و برای اینان گلکتن جیر دستی ویل دورو برای کرکوک انگال المخمور الوان دورو برا ایدی حکومت حریم و پیجویش شفای عراق نوت الصدی حریم کردستان جیدناف دا آبوری و پتروله به هیب تکس افعالیت دنه بجا یا هر یاسای جی ریگر نکاریان ببن بازار روتنی هر نکد دیگه سالات راسته 12 کوچه حریمی بین دابش کردنی کارمند و مأمورا تنی موچه نه هات دابش کردن و گلی مجد 75 ساعتی دبارا وان سر سر جیه کارمنده پیشمرگه و امر پلیسه ماموستایه هموجی موچش دولت وی دمیر خاص بی سی موچکات دابش کردن نهوردیتن ملت پریشان بی و بری هنگی جیبتا و گلک و سال این که بینه لی 30 سال
ساڵی li dadgeha Iraqê dîsa gilîname kirinê hikûmeta herî partiya girtuwa gotî em parçekin ji Iraqê divêt em bi came diyar kirin em nûçeyê me rasta bikin me îsal rewşî ji par heta niha nûçe hatine ana hadî bine deh nûçe dîsa nebîne em nihet meha ya pêdane lê rewş ya aborî niha baştir Sûriye ya rast bes heger hikûmeta herêmê bê damezran û petrola herî am kevê destaniyan ew pere bizivrin ez baş dikim rewş pêş sala dê rewş baştir ev vî awa ye tiştekî ne ku em bê tiştê xwe wergîrin radarê destê hikûmeta nave dîlanê me wê sermayê bixwe bi soda xwe werdigirin eger delîvê me yê herêmê ew nîne ku herêma Kurdistê ew bazarî bê kar desta pêtir heta tiştek bûyî jî zibin بله. Peki dego hükümet ve kenge çe bibe? hikûmet vê parlamento rûnit piştî ku parlamento rûn xwarê û rûniştina wê ya yekê kesekî ku temenê wî temiya mestir e ew ê serperiştiya parlamentoyê bike Bale. û serokê parlamentoyê lê dîsa em zanîn partiya û dengê wê pitir bin û lîstê da endamê wê parlamentoyê pitirê ew dest avakirina hikûmetê dike niha partiya Demokrata Kurdistanê endamê xwe çanda xwe ya ku biçe bejdar be û gel partiya rûna xwarî destnîşan kiriye yeneke destnîşan kiriye hinek dibêt me û sansûr yan jî vîto li ser kesê heye ku em pêşwaziyê li wan nekin an em seredanan em ê seredana tev partiya bikîn û niha niyeta wan heye ew ê ku destê wan danûstandina bikin lê bawer dikim dê parlamento rûnit û piştîngê dêdeta ronahî keve ser kadê hikûmet çi awa ête ava kirin Bale. Lêberê ez bawer dikim di nava hikûmetê de vê carî endamê yekîtî jî wê cihê bigrin. hikûmetê Yani hükümet çe bibe tenê endamê Partiya Demokrat na her wiha endamê yekîtiyê jî wê di nav da cihê bigrin. belê belê dengê li gore yasayî Partiya Demokrata têra hindê nas Bale. serê xwe bike neçare divêt gel yenekê û el virajî xwezaya virajî besane bi soranî jê zonî Sewd û Zer ev çêbûye me jî dijda çêbûye li viraj leşker aliya heye hikûmet li her aliya polîs asayî hene belkî girêdayî wan partiya bi neyê dewletê hikûmetê nehê ev rastiyeka welatê me ye Bale. neçarin Bixabin. ew her du partî û hindek aliyê wan rabin ku hikûmetek çêbe anca li gor istihqaqê yan jî hikûmeteka ya peymanekê be ya rêkeftinekê be û ser wê wan xala li hev bikin wê demê ew hikûmet barkim dête damezrandin şêweyekî ya rêkeftin ya istihqaqê hildîta rêkeftinê dê û her dîsa jî ez pêşbînî dikim demeke ew pidik ev herdûke dê hikûmetê pêşînê serekî ew lingê hikûmetê serekî ev her du aliye ev ê dî jî dê bejdar Bale. Peki Zarus pir agahî hene yani vê demê dibêjin dewleta Tirk li herêma Kurdistanê operasyona çêdike. Bi taybetî li Sînor, Sînorê aliyê Bakurê Kurdistanê
ev rastî ki ye hûn agahiya wê derê çawa digirin یا راست اول 2 سه ساله تون هنه ana سنو xisûsî vê demê van roja dibêjin operasyonê dijwar hene اگر دورا زاپید ورا هنه و دورو برید آمیدی دی لورجی یت هی اپراسیون ببین بری گل نیزی واندرا ریکا درونا هیرس کرد گل جا گل سیوی کرد یوان درونا mixabin خلکی سری والا شهید Belê. بین از بندی نه اچین بیم پیک دوستر کتیه نابندا زافه و آواتین رانی لویدی شربر دوامه و جار ناجی لدورا شیلات دیز دیرلو که بخوابن اوجی وکو هریما کردستانی ناخوازد و افشاری ها هاتی برا یا ای که کرد البرا بازم برای توانجی با کوری کردستانی بین روشتلات بین روشاوا بین اوجی گهنه مافید خواهید دموکراتیک مافید خواهید روناکبیری و نیوی مافید خواهید نتوهی ولاتی وانجی هست تطوک وانجی هبید اوه هر دم لگور رارداری تریمی بید بابتی رد کن بین نه کارک باشه کلگیری تید کرنی آماده نه اگر پیواجبک آشتی هبید هریم خواهد ایداب گرد آماده که اف شرف داوید و تشتک بکرد مافک بودو تا کردال با کوری ولاتی آن هر پارچه پادی وید کرد پشتوانی تیگ بند و راستیه نابد که هم الویدری هندک بابت نگری دای حریمی نه تایبتی اف شرف داوید بیرامتی سال 1983 ما یکم در حکومت ترکیه هیرشگیری کمان سورا بهانه آهنگ و چکدار ویدمی تککی کنگوتی هیرشتین سرمت و ویدمی شریجی دستی نکه خواهد 84 دستی Belê. ویدمی جوان حکومت عراق این هفتگره نکه اف سالات در بعد بوی ای سال جید الفوات کمل مها فاضی طباخی و افضی الان قریب و بغدا هفتگرن یدگیری Belê peyman hatta imzekirin این چی کرنه بیجا اول دیدتر تایبتی سنور پاریزی تیخن دوی عراق او یه ترکی ترجید به هفتی فیما عراقه ام پوان را دانستاندن الوان سنوراتی بیجا اوه هشتی نو صدی اف بابته نبرد بو هر دو ولاتی ام بینید ناوریدی yani navbera Irakê û Tirkiyeyê ترکیه دبه هر دو ولاتی دیجی های آوانش بی بابتی هبه Belê. اما هریم آلیه آبوری دا اوید خواه پیشی ام بین پیوندی خواه آبوری پیشی خستیم بلکد آلیه سیاسی اما ایت لشکری هریم نشیاه وی واری دا چه اینگاه باویجد و تنه هر Yani جا doğru dibêjî tu dibêjî ew operasyonê ku dewleta Tirk li herêma Kurdistanê çê dike ji alî Bexdayê ve hatiye müsaade kirin yani Bexda îzin dide herêm rêveberiya herêmê nikare tiştekê bike. صد صد نه بین سروریات نورا دست عراق دایه و امن در عراق هفت پیمان آدکین پیمان چیتکین هر بیواری دا هر پینگا و قابل آبیتن ام به امر بغداد Belê. Mifêm او kir. Pekî yani agahiyê ûlo jî têne belavkirin tu zanî agahiyên şaşin dibêjin yani li hin deveran peşmerge jî beşdarê operasyonên dewleta Tirk dibe. Rast e? چه راستیش بو بینه که احمد ما الورامه و از کار روزنامگانی جید که و ام دبینین بلکل گلک جهاجی جاو جهات نجد خیلوان بابت ها پیشمرگه چه جاوی اول اکی پیشمرگه و پیشمرگه بیناتش Ejî bawer nakim. Ejî bawer nakim ku peşmerge beşdarê operasyonên Tirka bibin li hember gerîla şer bikin.
ولی قد باور نکه و پیشمرگی ویری بچت کوبانی ملی خواه بخد ملی برایت خوال ورا دیجی داعش شهر بکت اجبو آزاد یا باجار کوبانی او روژه که تونگا خواه دیجی برای خواهی کرد بکت قد بی باور نکه بله تو زانی وان روژن درباس بوی ده لترکیه به تایبتی دولت باچری داخویانی اکدا پشتی داخویانی دولت باچری یا به تایبتی گوت اجالان دکاره وره مشلیسی دا با خفه بانگل پکیکی بکبرا چکا داینن پر بویرین برواجی دقومن لترکیه تو زانی لیبلی دیساجی باچلی و اردوغان دبیجن امیوی پیواجوی بمشینن و تی گوتن کو ریوبریا هریما کردستانی جی یعنی به تایبتی رایدارین پارتیا دموکراتی کردستان جی و دوی پیواجوی دا رول بگرن چقاس راسته یا راست پیچم رجا سرنگازانی جی داخیانی داد و دما باچلی افغانیا هدایو یا پاتیا خد دیار که گوتیم آماده نه پی واجو بسنو و دست پی بکتو بلا اکتر داوی بن اوی جی ام پیشوازی لی داخیانیا هستی و هر بچه آلیا و خود جی رول کبک سرملینا ام آماده نه آلی آشتیه یعنی دا جی ناوبنکاریه بکن ناوبنکاری او گوتشتک باشه و هر در بیمه افستین غاویه آویتیه و او رول همه یه راحت دما در بازبوش یا و دی ساجی دید هم آماده نه ام رولکی و ها بگیریم لی بس وکو بیدی آلی پراکتیک داشتو اشتخایا ناکد سر گورپانا بالکور نلخادا تبگیب گشتی اما تنه هندک گوتم حتی نه هاتی نکردن وکو پراکتیک چخت اشتخایا ناکد در هیل برا هیرش کرنا سر رکابای کردستانی هیه باکور ام دبینی قیوم که بزن دزدان سر بلدیه بدنگی کل هاتین هل بجارته دیسا هم تماشا دیتین تک به کردی پیری کیت کنسر وقت زمینه هیچ مجاری خوش نبی هم نه که ناوی بیواجو آشتیل وی پینانجی بیجین دری و بیش با آشتی جبو چاره سریه نیازی تو نه هیچ تو خیا ناکن دیسا او چالاکی اکی بیل ام خریبی مهی مها درباز ہوئی حتی چه آست دبه حتی مالوی جی باندور الدبی بابت کربت نکربت او جی دویه با او جی بویره که او جی دوی دمیداد چیک کرد جبر هنگی باوری هیچ ممکنه فرد گشتی چه نکرد دیواری یعنی میجی دخواست اجته بپرسن گلو تو باور دکی تشتکی جوی پیواجوی در کبه آنه تو دوی جی تشتکی و جی در نکبه از بیجم پیواجو اگر یک آلی به تواتر دخواستن او پیگ بید تشتک بیچر ناکنه لیکن ببسته اکبارت کم دی تشتک بیچر آلی سیان مداخلی بید ویجا بریانتوی تیجب چه بریکا کسی اوروپا بید چیزی بریکا دموکراتیک و بلاد خارزی گل هریم باشور اف آلی سیه اگر وجدار به دیوان مذاکره و دانستاندنا دا اوی نتیجه کی باز داره اما ترکیه او مخواسته او بیجتینی تشتکش بیدر فرناکم جی اما لیبریس اوجه سرگان اوی جی بیت کرنه باورناکم بیو باوری مینم که او بیکو تشتک جمع کد بیت کرنه زمانی وینه کرد دستور ترکیه کهاتن دستور جید دوازده ایلونا جون تایی اما دوازده ایلونا فرانزاد هستی جون پارتی بیل ترکیه او ده یعنی دستورا بینگهین یا ترکیه دا گوهرتن چقاس چه ببین جی هی دستورا اوی دمیه بله چیزی گله کرد دا خیانات کل سالات خباتی صدان هزار شهید بودی وانش بود تاتوه که بونده ما خوابی چنه همه زمان ای سربز بد بلدیوی دستیوی دابن هری مقاوی هبه
خلکی وی اوی زندان دا هاتیه زندان کردن 10,000 هیا بین آزاد کردن زمین خواهش به خلکی سیات رنگ خواب آویجد بین زبر ولاتی اگه اوانه به ما بیجد چکاتن نو ورن فتسلیمی دولت پین ایک آلی اوه مجی برای جلان برده هات مال اوسا باور ناکم یعنی کرد وی پجرینه نه تشتک راست او داخواز باچلیه میگه دخواست زاویه او بابتک جدا بس اگر راسته برات او گلی فلسطینی و اسرائیل وقتی خواه نوتو سیل اوسلو دانستاندن کرن پیواجو آشتی کرد پی کاتن او افریقا باشور دیسا ریا ماندیلا مدید چند سالات زندانی داما دیسا آشتی چه دیر اگه فلسطین ما هات دست هلاجی برگرد اگر دوی واری دابد کرد چه جارا ما فی کسی پیشکل نکره ولاتی کسی دا گرج نکره دا تنه روانی آخا کریه شبون آخون جانی خواه evet او دیرو که دنیا همون جیوید زاند ولاتی نه وی آوای هاتیه تسلیم هاتیه برنی براتیا جلا و براتیا اولی اینها دولت دنیای همو چه بینه و نزدیکا 5 و 6 ولایت اسلامی هست 22 ولایت عرب هستن 7 ولایت دولت ترکی هست شما دولت کا کردی و مجینه با مرد دولت هیچ کردا نخواستیه بر ریفراندوم هکل فرار کرد او جی همی دنیا المکر دشمن و ریکل مگرتن و المکر افعلی ما دستی مجیدات خواستن نمید yani referandum ki bile ji bo Kurdan tahammül nekirin. نخیر تحمل رو نکرد اینجا پادشاه آبادی کرد لا معدی مگه آلیه سیاسی داود که احمد بله به نتیجه باشه به واجبه اما آلیه یک بد و دو آلی جیبن باوریام پی Aşiti zaten bir yekali ne mümküne çebibe. بله Keke zaro spas dikim. گلکسی Dema me hat xlas bû. Em hatin dawiya dema ku ji bo me hatibû ve qetandin. Hêvîdarim tu yê rojê xweş derbasîkî ser axa Kurdistanê. Rojên pêş mehên pêş me de dîsa em bi hev re hêvîdarim bernamê wilo em çê bikin. بله اجی گلکسی باز دکن جبو به دیداره و جبو به برنامه از جی وک کار روزنامه وانی نویسکاریه وک جاودیر جی از خواهکوری همون کردستان هم از زنده بینیم پس هیوید که از بیشیم جاره که خود وان چاره سریا دا بگیرم و اجی به هنگاه که برای آلی باوی که آزادی همون کردستان اتفازه گلکسی خواست و ریز و طلاق که Spas dikim bimne xweşiyê de. بله شبار Hevalên hêja temaşevanên bi rûmet em gihîştin dawiya bernama Rojev me bi kekê Zavros Berwarî re çêkir. Rojên pêşiya me de em ê car carna dîsa vegerin ser rewşa herêma Başûrê Kurdistanê heya carekê din bimînin bi xweşiyê de silav û reis.